Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR LAWNGLEI thla anga chiar tu lucila chanhimi Voin Khan MZP headquarters Serchhip chuan SERCHHIPAH MIZO ZIRLAI HSLC le HSSLC a tichate choi moina hun an hmanga LALDUHOMA'N BIALTU MLA chu an khwalian ni in he hun hi a hmanpui ZIRLAI ticha choi moina hi chumadar som pakhat khan SERCHHIP marveng wai me hola pulalmal soma vice president MZP SERCHHIP headquarters kai shwaina in nei ani a Vanlaiphaia chunga advisor in hunser amanga hunser mangtu chuan polin ati tur ati hi azaoma MZP in ZIRLAI ticha an choi moi hi a pathian thu a ZIRLAI choi moi te hian nu le pa zana nen pathian thu in minshil angin film khur taka nun mang cheu turin atsa ani he huna hian HSLC distinction na pass mi somthum pasari HSSLC distinction mi pathum ba ka HSLC le HSLC top 10 na lang mi pathum an vain mi somli pathum te choi moi na thuzia kan hlan ani kholian LALDUHOMA'N chuan MZP chu kongshang shanga ramtan hmashwai tu ani china zofa te inpum khan atana thohlok ber anni atia ZIRLAI te fui phura choi moi na chang an sia chu fakom te in ZIRLAI choi moi na dong te chuan an nu le pa an veng an khwali an bial an choi moi ani atibok asreizelna SERCHHIP bial chuan MIZORAMA aberni na shang kan haumeka engkonga po bialdang enton tlak ni itum zelang atia research zonga poimo ber human resource development chu ngai poimo achul thule chumi atan chuan kan education system po kan ennon achul tak zet to ani atibok Voina ZIRLAI te hian mi aya chung nung ni tumin chan kan laveka kan hlo cham ani po in mi pa ngai ni tum cheu ila mi pa ngai ti ang kan ti lo china wangin chalai tam takin ahun lawa nun na kan chan fo chu poi ati thu soin ramle namta na mi changkai ni cheu turin ZIRLAI te afui ani he huna thu soi tu dang pulal nun moe pautu president MZP general headquarters po in tun hun kan thlen thei chan kan nu le pa te za thiama mitam takin chiat puina na anman social media chu kan zirna atana min puitu atan chau mang thiama ramdang le namdang milar te ngai san chin tok sia a ramle namtana kan thiamna te mang thei tura taimak chwa cheu turin ZIRLAI te afuya chu MZP ten ZIRLAI te kan choi moi chan ani atibok kan ramtan thil enge kati ve thei ti insota rilru avong reng turin atsa bok anni ba ka hian pu h lalom ki ma president MZP headquarters SERCHHIP chuan thu asoi boka pulal kan moi secretary MZP sub headquarters chuan report pe in zai thiam zai ngai thlak ani a pudar chuan a financial secretary chuan lom thu soin hun akhar ani Nizan khan SERCHHIP BIALTU MLA LALDUHOMA'N hovin MBA Junior Ranking Tournament sangni somni pakhat Smash Off Program man ani SERCHHIP District Badminton Association Sidba BUATSAIH MIZORAM puma role thar le tlei role te badminton games manga infiamna tournament lian ber MBA Junior Ranking Tournament sangni somni pakhat Smash Off Program chu Nizan ni som pathum December sangni somni pakhat tho chan zandar sari khan PNI veng YM Hall SERCHHIPAH manni in he hun hi pu Samuel LRL te organizing chairman in Kashwayin khwalian ni a he hun man puitu LALDUHOMA'N Honorable MLA SERCHHIP constituency chuan abial chung SERCHHIPAH Mizoram pum hwap infiamna nga ani chu lom thu soin junior ranking tournament atel nau pang song te chu Mizoram mai ni lo India le khovel shat khop lar chhuak tura afui ba ka badminton chu eizon atla khopa hlotling chhozel turin du sang hlanin Smash Off hun ahmang ani he huna hian engineer Silal Somliana OB junior ranking tournament sangni somni pakhat po in MBA junior ranking tournament sangni somni pakhat BUATSAIH ani chu lom om ati thule hemi atana malatu SERCHHIP District Badminton Association Sidba te chunga Mizoram Badminton Association IO in lom thu asoibok he huna hian VANLAIPHAIAH General Secretary SERCHHIP District Badminton Association le Dr. Zarzo Sanga Organizing Secretary ne na changa report tlang pui ngai thlak ani a Mizoram District shanga badminton club som thuma changin badminton players a somli pakhaten SERCHHIP Indoor Stadium a voina changkhan categories a shang som pariata single ba ka double la in elna an nei chana he tournament hi tunkar zir top ni som pasari December sang hi som ni pakhata zo fel tura ruwa man ani MBA Junior Ranking Tournament sangni somni pakhat Smash Off Program hi pulal nun sanga President SERCHHIP District Badminton Association in lom thu soin hun akhar ani
Serchhipah Christmas le KUMTHAR LAWMNA RUAI BUATSAIH CHUNGCHANG le CAB ZOM CHUNGCHANG chu voin khan Serchhipah ko shan shang shuai tu tele District Disaster Management Authority tenen an SAWIHO voin khan Serchhip District chunga COVID appropriate behavior ZOM CHUNGCHANG le Christmas le KUMTHAR in BUATSAIH na CHUNGCHANG SAWIHOin Serchhip DC meeting hall Serchhip District Incident Commander Serchhip Tawna VLTF le ko shan shang te IO te chu Pukumar Abhishek IAS District Board Sable Chairman District Disaster Management Authority Hawin an chukhom Pukumar Abhishek IAS chuan Serchhip District COVID-19 shikai an punzel thule tuna hian district shang zinga shikai en kollai tamlama panhina kan ni mek thu asoya Thamasa toblama changin shikai hmu chwa hi an tam thule kan hmaloka hunpui Christmas le KUMTHAR LAWMNA lo thleng tura om boxi awangin he hunpuya hian COVID-19 kaithar an punlo na tura malak achul thu asoya hemikonga hian VLTF tele caution tenen malak hodan tur ngai to in he meeting hi kau ani thu asoifia masa ani mi puiten chataka COVID appropriate behavior an som theina tura malak dan tur soi ho zuini in police le executive duty te chu he hunpui chung hian an duty tur thu soi ani a village level task force VLTF te po an huam chung chewa January thla a chulkar khatna thleng duty ni se anti a munlunlai bazar le veng shanga mi puiten shilaka inven an ngai poimo theinan aurin na manga inzirtina kalpui achul thu po soilan ani Christmas le KUMTHAR LAWMNA RUAI siam chungchang po SAWIHO ne in he huna tel ko shan shang IO te chuan ruwa man an siam dan te an soihloma ko shan tam tak chuan ruai che tuma ruwa man an siam thule sarkarin in kai shwai na asiam ani ero an zom thei tur thu an tar lang le hloma ngai dan shang te an soi hnuwa DC office lamin ruai che chungchang angen na hi ko shan shang te hna lo siam se tia da ani he meeting a hian Pilarin Chaniral te MCS EO Incident Commander PF Lalnisai MCS SDC le ko shan shang IO te VLTF IO te antel ani Voin khan Engineer LALRINAWMA'N North VANLAIPHAIAH David LALRIN Tluanga Memorial Volleyball Tournament GSA North VANLAIPHAIAH BUATSAIH chu ahong ahon na inkoma hian infiami te tan eizona kong apunzel thu soyin Engineer LALRINAWMA'N chuan MIZORAM sarkar chuan tuna hian sport policy feltak anei to a sport chu industry pakhata puang to in infiamna huang shanga tunma a in eizona kong azau to hle a infiami hlotling tak po kan nei chhomek ani ati a achaber kan ni theiti in pom ngam chungin beichin turin mizo chala infiami te kangena mani chabera in pomngam lova midangte chazoka ngai tlat chung chuan infiamna huanga hlotlin na chan ahara chapona telsi lovin chabera in pomngam angaya chu chuan hlotlin na apochuak thin ani ati mizo nula mizo tlangwal kan ni ti kan in pomrualin mizo te hi kan huai sen berani ti po kan pomngam angaya namhuai sen thla kan ni ti hi vongrengila inrin tok na nei chungin kanram le namtan theitop i chwa zelang u atibok North VANLAIPHAIAH GSA BUATSAIH Volleyball Tournament a hian khoshang shanga changin team somni paruk antel ani Serchhip District Legal Services Authority BUATSAIH voin khan the Mizoram Victim of Crime Compensation chu an chukhom voin ni sompali December sang ni somni pakhat khan Serchhip District Court Building a Serchhip District Legal Services Authority bultumin the Mizoram Victim of Crime Compensation Amendment Scheme sang ni som paruk chutkhoma hian Pongswal tuartu victim le mipat meichhiat na lam hoi hurherna awanga tuartu sexual assault victim le suaswana thildang awanga kutwarten sarkara changa zangna domna deal tu te chungchang ngai to in the Mizoram Victim of Crime Compensation hnuaya zangna domna andon theizat le pek dan tur te rel ani Serchhipah COVID-19 awanga BORAL mi pakhat ombel le in COVID-19 awang hian mi sompariat nuna chan an omto Voin khan pizo thang moi Serchhip pi ni veng chu COVID-19 awangin ZMC a aborala ama hi November ni sompali khan COVID akai ti hmu chwa ani a nanna dang nei tel ani bok arwang hi voin tlai khan Serchhip ron pan puin zan ina lumen ani anga naktuk hian pi ni veng khan mwala William ani ang heti han COVID-19 awanga nunna chan chu Serchhipah mi sompariat an umto ani Nizan thleng khan Serchhip District a COVID-19 shikai en kollai mi zathum somni pathum an ommeka Serchhip District a COVID-19 shikai hmu bel an latam viau zela nimin khan khoshang shanga shikai mi somthum pasari lai hmu bel le ani a
Nimin piakhan tenzola rapid antigen test mangin shikai mi pakhat mu belle ani boka hengtenen hian nimin tlaitleng khan Serchhip district ta shikai mu chwa chu mi sanga zaruk somli paruk zet antling to ani Nimin khan Serchhip district ta shikai mi somnga pakhat enkol dam an ombel vele boka hengtenen hian Serchhip district ta shikai te zinga mi sanga zathum paruk te enkol dam ani to a shikai mu chu achanga zazela somkwa pathum point pakwa pasari te enkol dam ani to a shikai enkol lai zathum somni pathum anla ommek ani tunhaya shikai mu bel tamna nei lo khwa a chuan nimin thleng khan sample enfia zani pakwa achangin shikai mi somkwa mu ani to a Serchhip district ta khomala shikai enkol lai tamna ber ani mek ani Nimin khan hun pui lo thleng tur in BUATSAIH nan Serchhip district disaster management authority meeting nei ani Nimin khan Serchhip district disaster management authority chu an chairman pu Kumar Abhishek IAS hovin Serchhip DC meeting hall an chukhoma Christmas le KUMTHAR hun pui lo thleng tura COVID-19 shi adar lomna turin chakta kamalak an rel Chairman pu Kumar Abhishek chuan tunhaya Serchhip district chu shikai antamin din mun chalo taka kanding meka MIZORAMA shikai enkol lai tamlama district shang zinga panhina kan nim meka nasataka chanlak achul ani ati Christmas le KUMTHAR hun pui lo thleng tura po mi pui ten thamwang taka hun an man theinan shikai din hunin san lampan zel ma se in Serchhip wan chu thilrem chang ani lo awangin CAB zom thuwa khautakin dan le thu pek ken ko apoimo don hle ati a Serchhip district chunga karkhat chunga shikai tamchuan na bik te chu uluk le zwala enthli thlai tur ani thu soin test run pui nei angai ani chuan aranglama malaturin health department a thok tu te angen ani COVID vanga thina clear letin COVID-19 vaccine dose kima lato te chuan antor dan ane big ti chiang takin a hmu thaya vaccine lak chu mitinin kan ngai poimo tharle angai ti asoibok he chut khoma tel NGAITUAH te chu vaccine lak apoimo na nasale zwala puanzar ko nga tho ho puya asom ane Christmas le KUMTHAR hun pui lo thleng tura shi adar LAWMNA khotaka dan le thu pek ken ko angai ti soin police te chu hemikonga chan la turin an nge na tin veng tina VLTF te po hun pui chung chuan thar thole a chakzo ka ma la thar le turangen ni se anti CAB chataka zom ani theinan kholai ba ka dornei tu te po in an zom chatle chatlo uluk taka endik chin ni se ti in tun hun pui wak veta hian executive duty te po duty tir le ni se anti bok DDMA chut khoma hian pui punna le khar ina ZIRLAI chungchang chu soilani in zai chu shi in kaidar na ol sam takani awangin a theisham chuan ZIRLAI ri lo ni se anti a koshan chen khat RUAI che tum om chungchang po soirik ni in hei po hi health department thuron angin cheri lo ni se anti ani Hehuna hian Dr. Christopher Elmar orthopedic surgeon district hospital Serchhip chuan COVID-19 shileng meka Serchhip district din muntar langin Serchhip district ta hian COVID-19 shikai sanga zaruk pakwa mu chwani to in anzinga sanga zani somnga panga te chu enkol dam ani to a hi shikai mu chwa changa chutin za a somkwa pathum point pasari ani a shikai enkol lai zathum somthum pasari omin anzinga za somni panga te chu kumsom pariat hnuai lam ani a abak zani som panhi te chu kumsom pakwa chung lam ani thung shikai zinga mi som pasari an BORAL to a shikai mu to achanga chutin BORAL zathi za a bial point pathum ang ani Serchhip district ta shikai BORAL to zinga mi som pathum te hi vaccine la loni in midang pali te hi vaccine la zau to te ani a Serchhip district ta shikai enkol lai mi zathum somthum pasari zinga za somnga paruk te hi vaccine la lo ani Vain Khan LUNGLEI 38 MIZORAM Secondary School Games Sangni Somni Pakhat Hona Nei Ani A Pulom Umatau Song HPC Vice Chairman Su An Khwaliani in Games Hi Ahong Pulom Umatau Song Chuan 38 MIZORAM Secondary School Games Sangni Somni Pakhat LUNGLEI Nga Ani Chu Lom Ati A School Games Hian ZIRLAI le ZIRTIR tu te a ra chatak atswa abei ani He games hi infiam na ni mai lovin in elna taktak manga lotlin pui cheu turin atsa ane India Sarkar in sport hi ZIRLAI te subject pakhata ada thu soin Mizoram Sarkar po in sport hei tan ham chan asiam sak chin thu asoibok ZIRLAI sport hi kalkop tlat ani a warbik nei lova manthiam ero angai thu asoi ane
infiam na a hlotlin tum te chu shisel na an uluk tur ani a zugle muamba ka rui hlolaka filhlim angai thu asoya school games hian ZIRLAI te a in u naw na ba ka khotlang le kaushana changkai na nei cheu turin adu thu asoi bok ani district shanga changa school games a lautel te hi he games hi changkai taka mang cheu turin du sakna ahlan ani Pulal Matsuana Organizing Chairman le State Project Director Samagra Shiksha in LAWMNA thu soyin Secondary School Games hi kumsang hi som pakwa a kolasipa nei ani a COVID-19 awangin kumsang hi som hnia man ani lova kumina lungleia COVID appropriate behavior dan zom chunga man turin Organizing Committee chuan arel ani ati 38 Mizoram Secondary School Games 2021 a hian Mizoram District som pakhata changin infiam mi le official mi zathum som thum antel ani COVID-19 awangin CAB zom chungin infiam na chili athletic judo badminton le table tennis a in elnei ani ang Parliament Classic Chut Khom nei meka Rajya Sabha MP K.VANLALVEN'N Mizorama Myanmar ra tlan te chungchang asoi Myanmar sipaiten mipuite thunei na anchu sakawangin Myanmar ra tlang sing khatsanga vel Mizorama an ommek thu puve na chuan Parliament House ashila heng ral tlan te hi Mizoram hun shangshanga omdarin chen khatchu an chung khatlai na te hnena an chen thu te atamzok ero chu Mizoram sarkar le NGO changkop te nan sak refugee camp khosom panga vela an chen mek thu asoi chuak bok ani K.VANLALVEN'N chuan Myanmar atanga ral tlan te hi Mizoram sarkar tlomngai pol kaushan political party le mimal tin ten mangai takin kan som dolin an mamo chi shang cho tui intur damdoi silfen chena inle naupang school kalna thlengin central sarkar chanpuina telavin COVID-19 shipui lengkara Mizoram in kan pek thu asoi chuak bok ani India ram chu refugee te chanpui tura intiam kamram niveloma se khovela democracy ramlian ber kan ni awangin kan chen omrama democracy du tu te chanpui hi kan ti magmo ani thu K.VANLALVEN'N chuan asoi ani Vain Zoram en tu pole patsunga university chamkopin rualban lo ZIRLAI te chanpuina an petsuak Vain Indus Towers Limited kaltlangin ashishu Sarothi le Mizorama Partner Organization Zoram en tu pole Equal Opportunity Cell patsunga University College nian changkopin rualban lo ZIRLAI som pani te tan chanpuina an sema anzinga mi pathum te hian an ZIRLAI chanpui tu atan laptop andong ane He program hi December ni som pali sang ni som ni pakhatdar som pakhat le achan ve khan patsunga University College a Seminar Hall College veng aizola nei ni in Samuel Zo Thantluanga Program Officer Zoram en tu pol chuana kai shwaya Reverend Father S. Michael Zoram en tu pol Director Nena Changa Thutoi ngai thak ni in la shwai tluangi member Equal Opportunity Cell patsunga University College Nena Changin an department le college a rualban lo tele harsan na shang nei te mamo na shia in kumsang ni som pathuma Equal Opportunity Cell an din dan le an kal chhauzel dan asoi bok ani Sima Janjit Project Coordinator Indus Towers Scholarship Program Shishu Sarothi Nena Changin Scholarship Program Chungchang thu soyin kumsang hi som paruka Shishu Sarothi le Indus Tower Limited te changkopin rualban lo ZIRLAI titan scholarship hi siam chan ni in andin kumachangin rualban lo ZIRLAI tamtak scholarship an sem chuak to ani Chief Guest Dr. Lalshiat Swaliralte IAS Deputy Commissioner of Aizol Government of Mizoram Chuan and Scholarship Don Tetsu Changkai taka mang tura shelin bidang titana Changkai taka kongko hutu ni cheu turin afui ani Kaushan poi mo zia soyin midang chanpui na konga po at Changkai zia asoya kalkom song te kaushan bel tlat turin afui bog He scholarship sem na konga hian district administrative te tho ho theina tur engpo a ani chuan anin honreng thu soyin ti thei engpo a chuan ein huam reng ani ti asoi bok ani Guest of Honor R. Vanramoi person with disability chuan LLB azirna chungchang asoi boka kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pani ZIRLAI chanpui tur ZIRLAI som pani te hnena chief guest in scholarship certificate le laptop asema ZIRLAI pakwaten scholarship certificate andonga ZIRLAI dang pathum ten laptop andong bok ani Chunulama scholarship pek dante adong theitur thlan dante scholarship in pek dan song kimchang takin Sima Janjit Project Coordinator Indus Towers Scholarship Program Shishu Sarothi chuan zirtirna apele ani Katizong kha chanchinthar kan ti chwa theite chu ani e